sengakugayida lapho nalapho but not ukuthi mina ngiyakhabela ithi ngoshebe ngilwa neZCC ngilwa noJesu uJesu ngishilo uthi angimazi ngamfunda encwadini eBhayibhelini uBishop uLekhanyana naye angimazi understand meaning ukuthi ngimazi ukuthi but angazi ukuthi uoperate kanjani yabo into kanjalo so hayi ukuthi masikhuluma ngoshembe silokuzana suke sicampaigner lokade ngikusho but wena uyasifunza Mshembe kwawafikela malume and manje angeke ngize ngithule ngingatshela abantu ukuthi uShembe is not the way uBishop uLekhanyana is not the way just because ngizosapha ukuthi kuzothiwa ngicela ukuthizeni mina ngibizelwe ukushumayela iqiniso ya spiritual mature no angaqedi if ever kukhona izinto ekumele ngizithathe noma kimi nizargue mhlawumbe ngingazibhala phansi njengoba ngenza nami uJesu make fika emhlabeni in a form of a man sizocela isikhathi asinaso ukuthi amaHindu amaBuddha Islam nabo ufuna ukubafaka ekukhanyeni because ababelieveli kulo Jesu and nabo bayathandaza and nabo banoNkulunkulu ababeliveli kulo Jesu ngicela ukuyenza umzekelo ukuthi nami uShembe wangivakashela ngangena esontweni la kaBaba uShembe wangitshela ukuthi nawe inkosi emazulwini nasemhlabeni because ingekho la eBhayibhelini kumele sithi imoya emibi is falsious nabangayibhala ke kusasa eBhayibhelini kulaso ivuma khona umfundisi wami mamela umfundisi wami uNkulunkulu is bigger uNkulunkulu is bigger than religion bafethu God ukuyibonisa namhlanje ukuthi nalaba bayitshela ukuthi le ndlela esihambayo ihamba kanje uyazwisisa njenga ngale Z ayithi iZ besigceka noba uShembe besimgceka but manje niyasibonisa yena in a form of spirituality not in a form of man because of thina besabona in a form of man but nina nisibonisa bona in exactly ka half past restore iphelele ukubani konje phelele game whoever ufuna ukuqala akunankinga yabona ilokhuzana right yabona ilo uShembe wena uyacampaigner mina kahlahla ngicampaign noma de usho ukuthi ngathi ngiphusha uShembe mina ngimphusha uShembe futhi ngisho ngabuka social media wami akukho lapho ngiphusha khona uShembe ukuthi ngiyamphusha uShembe because ngiyazi uyayifikela kumuntu asikho isidingo sokuthi mina ngihambe ngiphusha sengathi mayifikileke kuwena sengakugayida lapho nalapho but not ukuthi mina ngiyakhabela ithi ngoshebe ngilwa neZCC ngilwa noJesu uJesu ngishilo uthi angimazi ngamfunda encwadini eBhayibhelini uBishop uLekhanyana naye angimazi understand meaning ukuthi ngimazi ukuthi but angazi ukuthi uoperate kanjani yabo into kanjalo so hayi ukuthi masikhuluma ngoshembe silokuzana suke sicampaigner lokade ngikusho but wena uyasifunza Mshembe kwawafikela malume ungasumi Nazareth yezwa futhi noJesu naye yangifikela mina umnyama mhlobo uzokunika yona ukuthi mhlawumbe isikhathi siseza ukuthi bakufikele noma awakagcotshwa ngaleyo ndlela mnyama mhlobo if I can say unjani uJesu right ngizomchaza ngalendlela wamfikela ngithi noShembe ngisho wamfikela ngizomchaza ngalendlela kwangifikela ngayo uJesu amaflower wachange waba umlilo ne kwase kuwe idleko zalenyoni leno nokwakha isidleko isinokuba nomlomo obheke phansi but abantwana abahlala phakathi zishisa umhlaba baphela abantu mfundisi yathi mayiphela yonke leyo nto ngasurvive nabanye ngabazi ilanga la change laveza umfanekiso ovuthayo ungazuthi umlilo mara welanga izwi lathi uJesu Kristu waseNazarethe ewasave umhlaba so ukuthi bekamnyama bekablue bekanjani ngazi because bokumfanekiso selangeni uShembe ngathi ngilele ngezwe ngazuthi kunelitshe elikhulu lengana nomhlaba elimhleli la ngiphethe lento bathi i-nightmare yabo leyo kulwa le nightmare kodwa ngezwe izwi engingalazi lithi akusile abathakathi khululeke umamela ngathi mangimamela ngezi voice engazuthi yangingiza ithi imini uShembe nami ngiyinkosi ezulwini nasemhlabeni
ingakho mangibona amaNazarethe ngibona abantu abalandela uNkulunkulu ingakho mangibona abazalwane ngibona abantu abalandela uNkulunkulu ingakho mangibona amasiyoni ngibona abantu abalandela uNkulunkulu kwa umlisi wa APCC wangifikela yena ke aphuma esithombeni literary ngisebenza egarage le ndoda ayibeki lapha elinesithombe sawaphuma kanje wamaphambi kwami so you understand so by seeing all of that angisanawo namandla ukuthi ngithi amaJericho laba abalandela uvilakazi emumva basebumnyameni because I've seen ngoShembe nayo uJesu nabomlisi ukuthi these people are not normal people they are anointed they are very powerful okay ngicabanga ukuthi kungena mina manje uqinisile bhunkule wenya campaign na mina ngikhampenela abantu ekuphileni okungaphakade okutholakala kuJesu yes ngibizela ukukhampenela abantu ukuthi bangabhubhi bangafa abantu bafele emanyaleni nasesonweni ukuba semanyaleni nasesonweni kufa ungasindiswa ungaphendukanga yabona shuthe zezinkolo amanyaleni angikhulumi ngenkolo ngikhuluma ngalento ngokuthi ofe engasindiswanga angikhulumi ngeinkolo ofe engasindiswanga ngamamkela uJesu njengenkosi nomsindisi loyo muntu loyo ufele emanyaleni ufele ehlazweni lo muntu lo usicekela phansi isiphambano sika Jesu ngithe kuJohn chapter 3 verses number 16 uthi walithanda kangaka uNkulunkulu izwe ukuze waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze loyo naloyo kholwayo yiyo angabhubhi kodwa benokuphila okuphakade ukuphila okuphakade lokho engikukhampenelayo kuyangiphoqa ukuthi ngibize igama lika Jesu ngoba kuJesu kwathanda uNkulunkulu ukuthi anikele ngaye abe ngumhlatshelo wokuphila okuphakade that's why lapha kuJohn 10 la nginkotele khona ku verse 1 2 ngaye na ku verse 8 uyisango 14 verse 6 the very same book of John uyindlela ukuphila neqiniso ngikhampenela abantu endleleni ekuphileni naseqinisweni lelo qiniso uJesu ngimlinda ngiqede wena ke bhuti ngiza kwi-argument yakho manje yabona mangithi mina uJesu uphila okuphakade uthi uJesu akasukuphila uNkulunkulu ukuphila okuphakade John chapter number 10 verses number 31 it should be I and my Father are one uJesu uNkulunkulu akasuNkulunkulu Jesu asibize okay asingene lana ke uNkulunkulu uJesu awusuNkulunkulu uyabona ke mangabe sizosho kanjalo kusho ukuthi ngamagama uyindodana kaNkulunkulu mangabe sizosho kanjalo njengoba nawe uyindodana ukuthi siyalifofeitha izwi likaNkulunkulu kusho ukuthi wena iBhayibheli nje as a whole awulikholelwa yabona umuntu othi oargue ngeBhayibheli ukuthi iBhayibheli alikho I can reason but ukhulumile waqeda ukhulumile asihloniphane ukuze siswane ukuze futhi uzophuma la ufundile bese uthatha isinqumo sokuthi uyayithatha lento oyifunde noma uyayiyeka ungimele ngiqede that if wena iBhayibheli uzolithatha only kuma sections afavor wena kuphela then awukalithathi izwi likaNkulunkulu ezitizi mina lento ngitshela yona ukuthi uJesu ungiphila okuphakade ngikukotela yona eBhayibhelini leli nawo olifundayo eZCC lento yokuthi uJesu uyena noNkulunkulu bamunye ngiqeda ukukotela yona eBhayibhelini lelo olifunda eZCC yabona so mina iargument yami is solemnly based on the word of God uma ngabe wena uzongiphikisa ngicela ukuthi ungiphikise ngescripture ngoba angithi siqala savumelana nani ukuthi vele nawe uyasifunda iscripture la uphuma khona ayisine idedelane ithi uqale ngaso iscripture plus wena vele umfundisi oquote verse to verse uzoyithola lento engikhulumayo uNkulunkulu uthi uNkulunkulu nginikele ngendodana yami yona yodwa emhlabeni then the very same ndodana iuNkulunkulu futhi doesn't make sense uJesu mabamkokotela esiphambanweni makakhala athi Eloi lamasaba kathana baba ungishiyelana ushiya uNkulunkulu doesn't make sense yabo ngiyayithanda inkulumo kule 3 days uJesu afile umhlaba bongana uNkulunkulu ngiyabonga yabo manje eqaleni kwathi iBhayibheli si translator ngendlela efunwa yithina ne bese ngizongena kunayo indaba bafethu uJesu usho kahle kamhlophe wathi sizozenza izinto ebekaziyenza does that mean we are also gods
If you are driving out demons from the people, are you also God? No. Uyinceku kaNkulunkulu, umntwana kaNkulunkulu. That is why angifuni mina ukuba a spiritual person ongukuthi ufunda incwadi eyodwa. Uyabona umfundisi elinye ipoint alenzile li1 bafethunali. Kwesinye isikhathi nani le verse, kwesinye isikhathi ake sikhulumeni izinto kwathina esizibonile ezizo referencewa ngathi ukuthi nathi sibonene embusweni kaNkulunkulu. Lithi verse ku-Ecclesiastes 1 verse 9, all that has happened will happen again. Konke kwayenzeka kuyiphinda futhi. Uyangiunderstand wena mfundisi wami? Okusho ukuthi nathi sinawo wethu ama-verse nama-chapter angabhalwanga eBhayibhelini, but they are similar to what is there. Yabo mfowethu sengiyabonga. Yabo manje sengiyamuzwa. Yazi yini? Eqaleni usuphikisa lento eduyishe eqaleni. Ayiseqaleni ubonile utheni lo Jesu. Manje usu understand ukuthi manje sirelater iBhayibheli kuyo yonke inhlobo yecharacter khona. Understand? Umuntu uya ngokuthi urelate kuyini indawo. Cause unabathatha na yonke into. Ilento yabo mvuqa manje ngiyajabula cause usufundile. Cause eqaleni ukwavumelana manje uyamphikisa into yathi uyikhuluma. Cha angizwanga, yazi ngizama ukuthini? Ngizama ukuthi uShembe akasebenzisa umoya kaFaro. Pharaoh was a killer and oppressor. uShembe usebenzisa umoya kaJesu. Jesu was a healer, umuntu owayenza izinto ezinhle ebantwini. That is exactly what Shembe is doing. You understand? So angifuni ukuthi sihlale la sijajane ngala sivela khona. Sisendleleni eyodwa, but wena uyikhomba uShembe ngoba uShembe mkhulu kuwe, unamandla futhi kuwena. Wena uyikhonjwe iBhayibheli lalo Jesu simfundayo ngeke noma ngangena la uthi nami uJesu lo ngimtshela ngayo. But basisa endleleni eyodwa. Ngiyabonga indlela eyodwa futhi ngithanda yini ubonile mina ngithe mina uJesu angimasi angishongo ukuthi uJesu wayengekho ngithe mina ngimazi uJesu umuntu engimazi uShembe as much futhi no bishop lakhanyana angimasi yabo lokhuzana Iko angangixikanga Jesu ukuthi uJesu uyabheda kanje because angimasi but umfundisi uyasifunza yena ukuthi uyabheda abantu benanga umuntu thina sifunzwa ngingavumelana naye umfundisi awuthandazise lo moya lo uphume kuye ne kakhulu umfundisi ngizokutshela oyedwane futhi ngizokutshela wona umfundisi wami kwazi uJesu abo Chris Brown ne baqhula ngoSathane proudly fallen angel bazibiza ngokuthi bona basala uBaphomet emumvu izinto ezingahambelani neBhayibheli ababakhuza bathi babuyise ekukhanyeni babhizi ngathi esifunda iBhayibheli kwathina esipholisa abantu why mfundisi ungakazi uhlalela uthi wena ucampaigner uJesu kulabantu laba bathe bona balandela uBaphomet emumva mhlambi ibhodi watheka thina ndo mhlambi beningekafiki ithuba lokuthi ngisho mara uyabona kwi-crusade yokugcina engayenza mina ngo-2023 ngokusizwa uNkulunkulu ngo-October kwakuye 12 days kwasindiswa abantu abawu59 ababangazange bazana noJesu. Mina ngenza ama door to door ngitshela abantu ngokuphila okuphakathi okutholakala kuJesu abangazange bazana noJesu. Abanye bebakuyo lento ye-Illuminati, abanye bakuye lento what's this, I forgot this thing now. It's because uyangidiverta nje kancane. So ngizama ukuphendula lo mbuzo wakho ngilishumayela everyday but ngicampaigner everyday. Yabona asibuyele ke manje kwi question at hand ukuthi mangabe uNkulunkulu ushiwa njani uNkulunkulu. And ngiyamcela uNkulunkulu asisize kungabi argument nje kuphela lezi zinto esizixoxa lana, asingaxoxi ngathi sixoxa ngemovie besiyibukele. Akube khona ushintsho emuntwini, umuntu angasali seke ba stubborn after sesiprove kangaka scriptural. Ayikho into engiyikhulumile mina engekho ezwini. And manje angeke ngize ngithule ngingatshela abantu ukuthi uShembe is not the way, uBishop Lukhanyana is not the way, just because ngizosaba ukuthi kuzothiwa ngigxeka okuthizeni. Mina ngibizelwe ukushumayela iqiniso. We are spiritually matured. No, angaqedi. If ever kukhona izinto kumele ngizithathe na kimi nizargue, mhlawumbe ningazibhala phansi njengoba ngenza nami. uJesu make fika emhlabeni in a form of a man. Sizocela isikhathi nesikhathi asinaso ukuthi uJesu make ebhaphathizwa uJohn umbhaphathizi. Uzwa lento ayikhuluma uJohn before umbhaphathizi. John chapter 1 verse 29. Nanti undlu likaNkulunkulu
elisusa izono zezwe. uJesu into ayizele iyiwani ukuthi abantu bangafi bafele ehlazweni lesono, bafele emanyaleni wesono, bafele ebubini nasekubhubheni. So uJohane make siqeda ukusho njalo uthi kubo yiuyeke lo benginitshela ngaye ukuthi mina angisiwuye kodwa ukhona ozayo emva kwami enginye nalo nelungelo lokuthi nga-untie amashule isizwe wakhe. Wenza uJohane manje he's exalting Christ. Makenza kanje. Yabona? So iargument ke manje iyenu okay ngisithathe le story. Makaqeda lapho uJohn the Baptist uyambhabhathiza uJesu. Makaqeda ukumbhabhathiza the very same Bible lithi kwehla umoya oyingcwele usesimeni sejuba. Kodwa Masande uLord T uthi uBishop naye usho the same thing ukuthi uJesu Yes. he is the way. Yes. Angilothi usho kanjalo. Christianity. Yes, ukuthi even leadership yeZCC ithi uJesu is the way. Meaning he's using that statement to counter argue a statement same sithi uBishop akanako ukuphila okuphakade. All right. Here's another question. Okay, ngicede ke. Ngicela uyibambe nje futhi just ngicede lokho angithi manje sifuna ukuklerisha le question beninayo ukuthi ushiya njani uNkulunkulu uNkulunkulu. Ibalekile. So ngicela ukuthi uyibhale phansi whatever question evelayo njengamanje. So uma ngicela ukumbhabhathiza ukwehla umoya oyingcwele esesimeni sejuba wehlela kuJesu bese kuphumizwi ke manje elivele ezulwini lithi lo yindodana yami muzweni yena akukho mina la kule show engikukhulumela kungekho ezweni why kusenza ngalendlela kufakazeleka uJohn chapter 1 verse 1 eqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu enguNkulunkulu. So meaning abantu manje abangathi mabebona uJesu njengoba ebhabhatizwa uJohane babone nje kuphela indodana kaMary noJoseph. Kwehla umoya oyingcwele sesimeni sejuba phambi kwabo ukukhulumizwi so that people can know noJohane ukhuluma lokukhulumayo ukuthi lona kuzothatha izono zenu. So that people they can know that this is not just a mere man. Lona nimbona ku-immortal. Akafi. But beyangeke zakwazi ukufika esesimeni sikamoya. Bekumele abe umuntu aphile njengani. Anqobe izinto nini ezinqobile ukuze nizobona ukuthi ngempela uyindlela ukuphila uyiqiniso. So because of that ngoba manje abantu bayithatha indaba kaJesu sebeyithathela lapho bacabanga ukuthi uJesu uyindodana kaMary noJoseph nje kuphela uyindodana yomuntu nje uzelwe nje ngesibeletho. No, this that I've just said it proves to us that actually Jesus is God. Manje ke lapho khona esesiphambanweni seke shiywa nguNkulunkulu. Mfundisi Mamela. Mara ngawuphendula umbuzo beninawo or sewuyizwile impendulo. So ngayiphendula. Ithi right. Mfundisi Mamela. Wona ufana nedonke balifaka ama-All Club liyala lifuna baye khona. You understand uNkulunkulu is bigger than iBhayibheli is bigger than Christianity. Akongiphendula ungayenza indwendwendwe. AmaHindu, amaBuddha, Islam nabo ufuna ukubafaka ekukhanyeni because ababelieveli kulo Jesu. And nabo bayathandaza and nabo banoNkulunkulu. Ababeliveli kulo Jesu. Ngicela ukuyenza umzekelo ukuthi nami uShembe wangivakashela ngangene esontweni la kaBaba uShembe wangitshela ukuthi nawe inkosi emazulwini nasemhlabeni because ingekho la eBhayibhelini kumele sithi imimoya emibi is falsious nabangayibhala ke kusasa eBhayibhelini kulaso ivuma khona umfundisi wami mamela mfundisi wami uNkulunkulu is bigger uNkulunkulu is bigger than religion bafethu. God is bigger than religion. You can't say everyone must accept Jesus. Without Jesus, you cannot connect to uNkulunkulu. Wrong leyo nto mkhulu. Asikhulumeni things. Are we saying to me, I'm a Muslim alahlekile? Hambo ngena lapha eMuslim batshele basiyeke lento abayenzayo beze ngapha kithi kuChristianity. uNkulunkulu akapheleli la mfundisi wami. And ube factual ungasforced ukuthi wena ufakaza ama fact. You can't say to us Jesus was God. Sikutshelile sathi umhlaba ube khona udalwe uNkulunkulu kungakabi nama religion namasonto. Jesus was not there.
uJesus ube khona isikhathi masiloku samba njengami nawe uyayibona le platform esikuyo iGospel Gear Shift Yeah. nayo ngiyongena kuma Muslim namaBuddha nayo zonke lezi inkolo Uyobaguqula. yenzelwe lokho le program lena Uyoguqula ama Ukuthi Muslim. ikwazi ukufela nasebantwini abalahlekile abangamaziyo uJesu. balahlekile ama Muslim Mangiqeda akaneni Yeah. asilebule amasonto bakhe uyasho ukuthi into atraya ukuyibonisa namhlanje ukuthi nalaba bayitshela ukuthi le ndlela esihambayo ihamba kanje uyazwisisa njenga ngale Z anti iZ besigceka noba ushembe besimgceka but manje niyasibonisa yena in a form of spirituality, not in a form of man. Because of Tina Besabona in a form of man. But Nina Nisbonisa Bona in a form of what? Spirituality. So now is understand in a form of spirituality. No, but the problem is you guys, I feel like you are possessed with the spirit of the Pharisees people. No, From we are your not very the same Pharisees. Bible. Who were so good with judging. Ujesu wathi makapolisa ngesabathe bamgqwalela irong lento yenzayo. Abathe bathu yaqhaza ukuthi lento ngiyenziswa umoya ongcwele bamjudge. So siyanitshela nathi sithi labo likhanyana sibasele emuva nabo shembe. Bamba utho uNkulunkulu uthi they are not the way, they are not the light. no Jesu babemlwisa owona amaKristiyan abapriest Owona amaKristiyan. ya Nkululeko nawe phela kumele ube nesikhathi Khuluma nawe. Okay. Fahla. yabona akumele lamadoda kade ngisho ukuthi yabo mina ushembe ngengicampaign ngaye cause ngiyazi uyayifikela oqala yabona into ukuthi umuntu umforce ukuthi akakholwe lento yakho uyamlimaza leyo muntu lo abantu into efanele beyifocus kuyona nhlezi ngisho yazi ziningi izinto fanele kuyibheke ngeexperience yakho odlule kuzona indlela odlule kuyona iyona yokusiza one day. You understand? So lento ukuthi abantu fanele befakwe ngokuthi bona iChristianity. You understand? No Jesu naye wayengana religion esaphila yena. You understand? Nina nilandela yena not ukuthi naye wayenesonto elithize wayesebenza ngalo. Yabo futhi okunye exalile nina nikhuluma ngathi uJesu ube uJesu ekhula. uJesu yazi ube uJesu kahle kahle for 3 years ilapha ena 30 eyobhabhadisa uJordan. Ozoyamazi manje. Cha ngiyafundile ngaye angimazi ngifundile angimazi phela ukufunda enye into ngifundile ngoHitler angibazi kodwa understand kodwa ngingamtshela ngomlando usufundile What does it take for one to know something? It takes learning. mina Ukuze umuntu azi kumele umuntu afundiswe. Njengoba ufundile usho ukuthi manje uyamazi. Now you are ujikela istatements sakho esithe wena uJesu awumazi. ngifundiswe emhlabeni ekugcwele amanga khona Qhubeka You understand? ngifundiswe emhlabeni mina ngiyazi ngifunda ngoba nje uyamazi uJesu sathatha okay uyamphika. cha Nkululeko cha uJesu kahle kahle uqiniso asimaze na 13 to 29 years asazi nombenzane simaze egcina ku12 years simaze na 3 ebalekiswa kephi ebalekiswa ubani uJoseph So uyamazi uJesu. cha ngiyafunda ithi alento ngafunda ngayo asimaze na 13 to 29 yazi noma ngase mina uthathe u1 to 13 years mina bese ukhatha bese umbambisa manje sengithi ungathetha kwakuzala ingilosi. Understand? Ungathetha ingilosi ayizalo. Angisho ukuthi nguJesu mina. But ezinye izinto uJesu aswazi leminyaka yakhe. Asazi nomhlaba wayeshayana noma igwaza but into hayi kabi. but iduku ngabe kayithela wakwafika etempelini uJesu uJesu 3 years. Ena 30 washona na 33 wakhotha mina 33 because inkosi. Washona na 33. You understand? So futhi umoya ongcwele wehlakene na 30. Wawuhlelele ungehlisa konke lesikhathi. Emanzini kwenziwani? Emanzini lapha ekhanjwa khona kuyolahlwa izinto kuyohlanjululwa. Understand? Yini wathi ehlambulula kwase kwehla umoya kaNkulunkulu kuyena umoya ongcwele. Because umoya ongcwele uhlala endaweni engcolile. You understand? So ziningi izinto fanele nani analyze ngawo Jesu. Ngifundile mina eBhayibheli. Angisho ukuthi ngikholelwa kuyena, ngifundile ngaye. Because thina ke asingi ukuthi even ngoyima religion ngiwafundile ngaye because akusho ukuthi nina iproblem yenu nivele nistike la ningakhuluma okunye sengamadimoni because mangase ngibuze nje noma ukhuluma noShebe ukhuluma ngobishop
uya understand ukuthi kwenziwani operate kanjani lapha ngeke usho but thina singatshela iChristianity Okay. and it's asibandlulule okokuqala before ngena mfundisi before mfundisi angithi ungenile isathi bahlande bese senzama ukujaja mina ne esontweni leni mfundisi awaye ukuthi nani zikhona izinto ezirong enizenzayo but thina sizilandeleli ziningi kakhulu. Okay. We've seen people badla imali zabantu babaleka nase South Africa from your church. Okay, asiqale la. We understand and enye into ezukuthi iningi lama headens uthola ukuthi baphila kahle kunathi thina sithi siyakholwa, which is true. Abaningi abantu abangabhabhadiswanga abavakashela wonke amasonto baphila kahle ukudlula thina bese thina siyishilda ngokuthi maybe bayagula maybe balala ebusuku izinto esingazazi. Yazi why? Kunale verse kule Bible elithi kunabantwana abayi2 umama wasala wathi watshela oqala ukuthi ashanyele ibala watshela isibili oqala wavuma isibili asangavuma wahamba athi makabuya athola ibala lishanyeliwe lishanyelo lo wala lo vumile angashanyela wanika lo amaswiti. Thina sithi uNkulunkulu simvumile kodwa siziyenza izinto ayifunayo siyajajana sibizana ngamadimoni sibizana ngokuthi lezi zinto esizenzile ziphuma endleleni. Mangathola umuntu othena akabhabhadiswanga angeke umuzwa busy agqekana noShembe angeke umuzwa busy agqekana nabazalwane. He listens to everyone athatha into ayifundayo kulowo muntu imphilisa. So asiyekeleni lento mfundisi wami angeke sonke siba abazalwane angeke ngeke sonke siba amaZCC. Nina ningifaka amagama ngekho Bunkuleko since ngihlelo lesitula ngaze ngabiza idemon mina. But your people are calling it. Mara sengiyakhuluma manje ngithi libizo uwidemon wathi mina ngibiza abantu ngama uShembe mina zange ngithi idemon ngithe uShembe same thing with uBishop uBarnabas akanabo ukuphila okuphakathi akanako kuqonda ukuthini that's what I said. Maybe chaze ukuthi angithi phela manje sengilifundile izwi ngalishare futhi nabafowethu lana ukuthi John 3:16 walithanda kangaka uNkulunkulu izwe waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuze loyo naloyo okholwayo yiyo angabhubhi kodwa benokuphila phakathi. Leyo ndodana akusuku Bishop Barnabas but bayasho nabo Bishop ukuthi bawuphila okunaphakade. Angithi manje iargument isuka phi wena Shembe is the way. kunjalo. yes Okay. Yeah, by the way bayasho. Shembe is the way. Yes bayasho but now which way and where does that way lead people to? Yes. Maybe Because bayichaza the question sekusesontweni ukuthi what do we mean? Yeah, but ke ngoba sesilana ke asiyichazeni mina okungenza ngibe nesibindi sokuma ngisho ukuthi indlela eholela abantu ekuphileni okungaphakade uJesu yilamazwi sengwakotile wonke engingaphinde futhi ngwakode mara ngazi noma ngabe isikhathi sethu sobe senza justice kusona. Because of the Bible, because of what the Bible teaches us, I therefore draw a conclusion lothi angijudge. I draw a conclusion. By the way thina ke soba ungabehluleli bezwe thina ke so ungangishaya kakhulu mawuthi ngiyajudge but I conclusion engiyidrawayo ngidraw from what the Bible teaches me to say that uJesu nguyindlela nguyukuphila nguyiqiniso uJesu nguye onokuphila okungunaphakade uJesu unoNkulunkulu ngumuntu omunye. Mina my teachings are based solemnly on that. All right, okay. Thina asingabafarisi. Stop calling Christians abafarisi. Exactly. All right, send the song. Asimceki sisuka sifuna ukwazi. Esimanje sinathi simquote from the Bible. Sicela nani nisquote from the Bible ukuthi nina nize niyenze ezinye izinto nizenze kanjani. Mamfundisi wena from our last shoot ngizokhuluma iqiniso lisobala. Saqina sisirisha common grounds. Yes. Ngikhuluma nomfundisi manje. The very same Jesus. Yes. Othi angisho wena ufuna sivume ukuthi uyindlela neqiniso, right? uNkulunkulu hlezi kuyena naye uhlezi kuyena. Akusuye lo Jesu wathi ebazomlandela bamsale emuva bayenza imange wazenza nezindlula leze wazenza. Uya ngisho, all right. If kunomuntu la emhlabeni oyenza izinto uJesu ayifunayo emsele emuva
yini yomhlulu ukuthi naye abe indlela neqiniso nokuphila because it is what Jesus said uthi mana ngisala emuva nizoba ilento engiyona nibe ngaphezulu kwaloko futhi yingakho ngithi mamela mfundisi no mamela uShembe uvakashele ngangena ngesontweni la kababa uShembe isonto lesiyoni bangakunikeza itiya manje la uBarnabas uBishop angekho la kupholisa ngakubekana izandla those are typical examples Jesus needed to meet with you face to face to heal you kodwa la bese sisele nabo namhla bakhona ukukhila from a distance ningakaze nihlangane yile imanga endlula nalezi newayezenze wayekhuluma nazo sithanda singathandi sifuna singafundi injalo njengoba uhleli la mongayeka zonke izono zenzayo zazi imfihlakelweni ukuthi uyaziyenza ufast uhambe ngendlela straight kaNkulunkulu you can do more than Jesus did ngoba kwasho yena straight from the horse's mind so thina sipreventa ukuthi sisalala nabafazi babantu siqamba amanga siyajajana asihambe ngalendlela that's why singanawo labantu uJesu wasithini futhi yabona futhi enye into into enisiphanisha ngayo ukuthi ihistory yethu ayibhalwanga phansi you understand yabo nje mina ngumZulu kunoShaka Zulu inkosi uShaka Zulu ayibhalwanga phansi into njengeBhayibheli kuna nenkosi yamaXhosa amabheki kanje ayibhalwanga phansi sifela ukuthi okwethu akubhalwanga phansi okay asize la iBhayibheli is the history of humanity Bible mubushaka la iBhayibheli liphethe indlela yokuphila komuntu wonke yabona iBhayibheli li guideline yokuthi wonke umuntu ophile emhlabeni odalwe uNkulunkulu kumele aphile kanjani and what will be the result yakhe after sekafile noma uzoya ngakuphi basele efile so ungakhathazeki ngokuthi inkolo kaShembe ayirekhodwa ngaphansi iBhayibheli irekhodwe phansi kumele ulandele abakini barekhodwa ngaphansi abakini isibongo sakhe abarekhodwa ngaphansi shothi abekho alright ngicela ukuyiceda ngokuthi le bafethu angazi maybe language engikhulumayo yizo umfundisi wami maybe I understand language engikhulumayo ngoba ngitshela into manje ukuthi iBhayibheli is the history of ngicela humanity ukunihlazimela yona iBhayibheli wonke umuntu okay ngibuye ngize kule nto engaphendi kakhulu isikhathi siyashaya lothi lezi zinto okhuluma ngazo I can testify ngazo by the grace and the mercies of God umntwana ona 7 months owalethwa enkonzweni engileda ngomusa kaNkulunkulu ukuthi ufile I laid a hand on him wavuka several people abahamba ngama crashes engabathandazela egameni lika Jesu bathola ukuphila ingabamba nokubabamba ngoba vele njengoba usho sokwenza izinto zesonke abazenza nezinkulu ngaphezulu kwalezo but sizenza okubalekile kumele sizenze egameni likaNkulunkulu lika Jesu Philippians chapter imanqede wena ungizwe ngizophuma la ngizwa ngoba awufuni ukungilalela Philippians chapter 2 verses number 8 from verse 8 ngokuba uJesu wazehlisa uNkulunkulu wayeseyena eliphakamisa igama lakhe liba ngaphezulu kwawo onke amanye amagama bese lithi iBhayibheli kuverse 9 ekubizweni kwegama lika Jesu onke amadola ayokhothama ezulwini emhlabeni nangaphansi komhlaba bese kuverse 10 nayo yonke imilomo iyovuma ukuthi uJesu uyinkosi to the glory of God the Father uthini mlando wakini so but lokho ke manje akusho ukuthi azikho ezinye indlela zokwenza izinto zokwenza imimangaliso jobe kashilo ubhuti ukuthi khona nama magicians yeah 1 minute closing remarks Lotti yeah mina ngizophela ku Ecclesiastes 1 verse 9 okwenzeka kuphinde kenzeke futhi uma ngabe uJesu wenza imihlolo sizoyenza uma ngabe uJesu uyakwazi ukubafaka abantu ezulwini nathi masingayenza ndibe sizobafaka abantu ezulwini ayikho into uJesu wayenza ezosihlula ngiyifala ngisho kulebo yabona kahle kahle ihistory yakho ubuwena kudetermine abantu bakini omkhulu bakho okhokho bakho yikho uma bezokutshela babethi awuzofana nokhokho wakho understand ukubuya kwabo ukwenza izinto ngendlela ababenza ngayo kukhona okwrong khona okright but umuntu wakini fanele uyihluphe ngawe uyihluphe ngehistory yakho yabo abantu bakwazi ukufunda ihistory yabanye abantu mina uShembe ngikholelwa kuyena but ngeke ihistory yami ukuthi kuphi lapho efanele kulungiswe khona okuhistory yami understand yabo ilento engizama ukisho abantu ukuthi abaqale manje anibhali incwadi ngabantu bakini nehistory because iyona determine wena
mawushona ngeke uzalwe umhlongo wena bese uthi uyo esifomeni saAbraham uyoya kamhlongo lapho uphume khona understand ngeke wakolibona phi ikati malishona le makati le ingulubeni or likhonkotha noma likhonkotha into bethi makubheda kini kubheda wena Yeah. amen mhlawumbe bekumele ngabe siyiqale lana le argument Masande ekutheni 1 minute. ngiyabonga mhlawumbe kumele ngabe siyiqale le argument ekutheni kungani silifunda iBhayibheli ngoba sekucacile ukuthi kwezinye indawo liyafundwa but ayaziwe injongo yalo amen siyalifunda iBhayibheli ukuze sizothola indlela yokuphila lana nangale kwethuna and njengoba sengilifundile iBhayibheli futhi ngalifundiswa ngisalifunda indlela yokuphila engiyaziyo iyodwa uJohn chapter 3 verse 16 uJohn chapter 14 verse 6 u2 Corinthians chapter 2 verses number 15 konke kungidrowela kuJesu uJohn chapter 3 from verse 14 lapho khona ngireferencela khona nge Old Testament wena unceke ogcile ngayo ukuthi nina nifunda yona kaShembe so nayo uyayibona ukuthi iOld Testament it was a typology of Christ Yeah, so mina manje ngivala ngako kunye Yeah. uJesu Kristu uyinkosi uyabusa futhi uyabuya maduze abantu abaphenduke No, ukuze basho basile njalo. olakeni kaNkulunkulu woman of oluzayo God. amen Mina one thing that I can say ukuthi ungalifunda iBhayibheli but if umoya ongcwele does not guide you you will never understand it. Amen. Sometimes for us to understand the God that we are speaking about or we are talking about is by the Holy Spirit. Because of I can talk to you now. If umoya ongcwele awufuni ukuguqula, you won't change. And liyashona la kusho ukuthi abanye ubakhethile abanye baloba bazobanjalo. Yeah. So into umuntu lento ekholelwayo akekholelwe but into ekumele usiyazi ukuthi Jesu kimona. avele sayiphuze revival We're out of here. avele sayiphuze revival isibuyise energy ayikho lento Yeah. Revival. futhi iyawuyisa amandla Yeah, revival. awunabantu abaphuze revival Oh, man.